6.53%. Salka Tripura ni Loksaha chongmari tiar haiken ongkha Salka Tripura o sarikphangni dam ba jora o vote rijakha 79.55%. Khwai Bidhan Sabha Kendra o joto nesai vote rijakha aro vote rijakha 85.43%. Aboni yagular rishamuk mono jolai barite Sabrom Bidhan Sabha Kendra Ompi Nogor joto nesai kom vote rijakha aro vote rijakha 68.53%. Salka Tripura ni Loksaha chongmari tiar haiken ongkha Salka Tripura o sarikphangni dam ba jora o vote rijakha 79.55%. Kendra joto ne vote rijakha aro vote rijakha 85.43%. Aboni yagular rishamuk mono jolai barite Sabrom Bidhan Sabha Kendra Ompi Nogor joto nesai kom vote rijakha aro vote rijakha 68.53%. Salka Tripura ni Loksaha chongmari tiar haiken ongkha Salka Tripura o sarikphangni dam ba jora o vote rijakha 79.55%. Khwai Bidhan Sabha Kendra o joto nesai vote rijakha aro vote rijakha 85.43%. Aboni yagular rishamuk mono jolai barite Sabrom Bidhan Sabha Kendra Ompi Nogor joto nesai kom vote rijakha aro vote rijakha 68.53%. Salka Tripura ni Loksaha chongmari tiar haiken ongkha Salka Tripura o sarikphangni dam ba jora o vote rijakha 79.55%. Khwai Bidhan Sabha Kendra o joto nesai vote rijakha aro vote rijakha 85.43%. Aboni yagular rishamuk mono jolai barite Sabrom Bidhan Sabha Kendra Ompi Nogor joto nesai kom vote rijakha aro vote rijakha 68.53%. Salka Tripura ni Loksaha chongmari tiar haiken ongkha Salka Tripura o sarikphangni dam ba jora o vote rijakha 79.55%. Khwai Bidhan Sabha Kendra o joto nesai vote rijakha aro vote rijakha 85.43%. Aboni yagular rishamuk mono jolai barite Sabrom Bidhan Sabha Kendra Ompi Nogor joto nesai kom vote rijakha aro vote rijakha 68.53%. Salka Tripura ni Loksaha chongmari tiar haiken ongkha Salka Tripura o sarikphangni dam ba jora o vote rijakha 79.55%. Khwai Bidhan Sabha Kendra o joto nesai vote rijakha aro vote rijakha 85.43%. Aboni yagular rishamuk mono jolai barite Sabrom Bidhan Sabha Kendra Ompi Nogor joto nesai kom vote rijakha aro vote rijakha 68.53%. Salka Tripura ni Loksaha chongmari tiar haiken ongkha Salka Tripura o sarikphangni dam ba jora o vote rijakha 79.55%. Khwai Bidhan Sabha Kendra o joto nesai vote rijakha aro vote rijakha 85.43%. Aboni yagular rishamuk mono jolai barite Sabrom Bidhan Sabha Kendra Ompi Nogor joto nesai kom vote rijakha aro vote rijakha 68.53%. Salka Tripura ni Loksaha chongmari tiar haiken ongkha Salka Tripura o sarikphangni dam ba jora o vote rijakha 79.55%. Khwai Bidhan Sabha Kendra o joto nesai vote rijakha aro vote rijakha 85.43%. Aboni yagular rishamuk mono jolai barite Sabrom Bidhan Sabha Kendra Ompi Nogor joto nesai kom vote rijakha aro vote rijakha 68.53%. Salka Tripura ni Loksaha chongmari tiar haiken ongkha Salka Tripura o sarikphangni dam ba jora o vote rijakha 79.55%. Khwai Bidhan Sabha Kendra o joto nesai vote rijakha aro vote rijakha 85.43%. Aboni yagular rishamuk mono jolai barite Sabrom Bidhan Sabha Kendra Ompi Nogor joto nesai kom vote rijakha aro vote rijakha 68.53%. Salka Tripura ni Loksaha chongmari tiar haiken ongkha Salka Tripura o sarikphangni dam ba jora o vote rijakha 79.55%. Khwai Bidhan Sabha Kendra o joto nesai vote rijakha aro vote rijakha 85.43%. Aboni yagular rishamuk mono jolai barite Sabrom Bidhan Sabha Kendra Ompi Nogor joto nesai kom vote rijakha aro vote rijakha 68.53%. Salka Tripura ni Loksaha chongmari tiar haiken ongkha Salka Tripura o sarikphangni dam ba jora o vote rijakha 79.55%. Khwai Bidhan Sabha Kendra o joto nesai vote rijakha aro vote rijakha 85.43%. Aboni yagular rishamuk mono jolai barite Sabrom Bidhan Sabha Kendra Ompi Nogor joto nesai kom vote rijakha aro vote rijakha 68.53%. Salka Tripura ni Loksaha chongmari tiar haiken ongkha Salka Tripura o sarikphangni dam ba jora o vote rijakha 79.55%. Khwai Bidhan Sabha Kendra o joto nesai vote rijakha aro vote rijakha 85.43%.
43%. আবন ইয়াগুলোর রিসমুখ মনো জোলাইবাড়িতে সাবরম বিধানসভা কেন্দ্র অম্পি নগর যত নেশায় কম ভোট রিজাকা আর ভোট রিজাকা 68.53%. Salka Tripura ni Loksaha chongmari tiar haiken angka Salka Tripura wo sarikphangni damba jora wo vote rijakha 79.55%. Khwai Bidhansoba Kendra wo joto neshai vote rijakha aro vote rijakha 85.43%. Abon yagular rishamuk mono jolaibarite sabrom Bidhansoba Kendra ompi nogor joto neshai kom vote rijakha aro vote rijakha 68.53%. Salka Tripura ni Loksaha chongmari tiar haiken angka Salka Tripura wo sarikphangni damba jora wo vote rijakha 79.55%. Khwai Bidhansoba Kendra wo joto neshai vote rijakha aro vote rijakha 85.43%. Abon yagular rishamuk mono jolaibarite sabrom Bidhansoba Kendra ompi nogor joto neshai kom vote rijakha aro vote rijakha 68.53%. Salka Tripura ni Loksaha chongmari tiar haiken angka Salka Tripura wo sarikphangni damba jora wo vote rijakha 79.55%. Khwai Bidhansoba Kendra wo joto neshai vote rijakha aro vote rijakha 85.43%. Abon yagular rishamuk mono jolaibarite sabrom Bidhansoba Kendra ompi nogor joto neshai kom vote rijakha aro vote rijakha 68.53%. Salka Tripura ni Loksaha chongmari tiar haiken angka Salka Tripura wo sarikphangni damba jora wo vote rijakha 79.55%. Khwai Bidhansoba Kendra wo joto neshai vote rijakha aro vote rijakha 85.43%. Abon yagular rishamuk mono jolaibarite sabrom Bidhansoba Kendra ompi nogor joto neshai kom vote rijakha aro vote rijakha 68.53%. Salka Tripura ni Loksaha chongmari tiar haiken angka Salka Tripura wo sarikphangni damba jora wo vote rijakha 79.55%. Khwai Bidhansoba Kendra wo joto neshai vote rijakha aro vote rijakha 85.43%. Abon yagular rishamuk mono jolaibarite sabrom Bidhansoba Kendra ompi nogor joto neshai kom vote rijakha aro vote rijakha 68.53%. Salka Tripura ni Loksaha chongmari tiar haiken angka Salka Tripura wo sarikphangni vote rijakha 79.55%. Khwai Bidhansoba Kendra wo vote rijakha 85.43%. Rishamuk mono sabrom Bidhansoba Kendra ompi nogor joto vote rijakha aro 68.53%. Tripura ni Loksaha chongmari Salka Tripura wo ni damba jora wo 79.55%. Khwai Bidhansoba joto neshai vote rijakha 43% rishamuk marite sabrom Bidhan ompi nogor vote rijakha